Assalomu alaykum. Assalomu alaykum bir tuğanlar. Aqtoyga xush kelibsizlar. Rahmat sizlarga. Mana iki tarapdan bir tuğanlar kelip o'tirasizlar. Özüңүздөр күбө болуп отурасыздар. Кыргыз өзбек мына bir туğanчылыгын, ынтымактуулугун далилдеп, Кыргыз менен өзбектин ортосундагы үйлөнүү тоюна мына бул тарапта жигиттин туğандары отурат. Биякта кыздын туğандары. Рахмат, қош келіпсіздер мына Ақтауға. Уақытыңыздарды бөліп келгеніңіздерге рахмат. Мен бір сыйра сіздерге таныштырып қоямын. Біз құдаларымызға таныштырып қоямын. Мына ол жерде алдыда отырған жігіттің чоң аталары, бір туғандары, андан кейінгі отырған тайекелері, андан кейін той иесінің кесіптештері отырады. Анын арқасында жиен бөлөлөр, өйдөкі жақта болса жаштардың достары, туғандар отырады. Рахмат сіздерге. Мен бір туғандар менен илтимас. Мен өзім туғандармен сөйлешіп алайын азыр. Эми тойды көріп атасыздар, эми өзбек, кыргыз ортосунда туғандар отуруп, мен сиздерден суранып алайын. Жана берки жолдошто айтып коюп алачы, очоктун жанынан келбей эле койсун ай. Ана мас болуп келип алды да тос сүйлөп баштачы эле. Сайлия жеңе каякта, Сайлия жеңе? Кайсы тойго барсаң 2 метр ушул материал үчүн уруш чыгарат да. Ошондо кой деп койгулачы, кичине неме. Анан кийин антракка чейин ары бери баспайм, туғандарды айтып коелу, отура турсун чыдап. Ай жеңе, айтам ғой, айтсам эле ушинтип тестенем сиздин. Баягы адатын баштайт да бул жеңем дана ушул. Мына биякта тугандарын көрсө уят кыласыз сен мына. Отуруп алыңыз. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум, урматтуу мехмандар, хош келипсизлер. Рахмат силерге. 2 жаштын тойга келипсизлер. Бар болуңлар. Кадамыңыздарга хасанат. Hammenizler oylagan tilek maksatına yetіңлер. Rahmat sizlerge. Mına biz bir tuğandar tanıştırıp koyun. Mına aldı da oturgan tuğandar. Mına met oturgan mehmanlar kayıttan geldinler. Şahit Tepe'den gelgen mehmanlar sizler mi? Şahit Tepe'den gelin sizler. Sizler oturup şerde oturup sizler de. O 10 tamandan Şahit Tepe'den gelgen mehmanlar oturuptu. Çap tamanda koca mahallesinden gelgendir. Sizler ha, rahmat sizlerge. Bar bolinglar. Kudayıma ming mertebe şükür. Aytmakçı şükürullah kana. Kani şükürullah. Sen mi? Şükürullah. Pastayana toyda sen ham kayıf kılıp topulan sen baştaysın. Şükürlanıp jim oturing, ukam aytib koyun o'sha. Senga o'xshagan bizda ham ikkitasi bor. Buna 3 tane özüngörçe toydu başlap beraversinler. Rahmat sizlarga. Bar bo'linglar. Qarshilinglar. Mana. Qo'l chap qo'yasizlar ha. Bar bo'lingizlar qana. Mana o'shentip 2 tarapdan ынтымагы кылып, мына өкмөт дагы өздөрү колдоо көрсөтүп, 2 жактан үйлөнгөндөргө 100 000 акча беребиз, сыйлыкты деген дагы мына ушундай жарыяларды кылып атышат. Азыр анда сиздердин алдыңыздарга 2 тараптын ата-энесин той иесі менен, той иесі Абдылда Бек менен биякта Зокиржанды кол чабуулар менен чакырып алсак. Маэстро музыка. Abdulcan aka qallaysiz? Solilari sizmi? Jiyanlar yuribdimi aka? Tog'am raqana Rustam akalar yuribdimi? Hammasi maylaga to'yishmaga yuribmizlar. Pastki maydagilar kelyaptimi? Yurib yuribsiz. Qadamingizga hasanat, ko'rishganimizga mana shunaqa xursandmiz aka. Yaxshi yuribmisiz? Aleykümselam. Ha, bo'pti. Va tog'a 2 kun oldin nonushta qilib kelmadingiz-ku? İki gün aldın nanüşne kılıptı o, kemapsız. Oşana süreyaptı onu öyle. 2 gün burun nanüşne kılıptı onu, oşana süreyaptı. Sen de bunu menen gelgensin bu. Ha. 2 gün burada toy bergen turay kızını uzatıp atkan, şunda gelbey koysiz ko. Ama zor kayfiyatlar bo'ldi taga. Zor mana shu. G'ulomjon ukalarimiz kelibdi. Mana zo'r osh bosib bor deyapti. Mana zo'r qilin. Shakar apti, mayda to'g'rilab. Jizzani ustiga mana shunaqa namaga sepib borib zo'r qildi. Osh zo'r bo'ldi. Mayizdan qo'shib mana shunaqa osh qildik tog'a. Menikini yemabsiz, bu dunyoga kelmabsiz bo'ldi uka bu yoqqa.
Neme jana bizdin gelinde uşunça köp uzak süyleyip beken. Жоқ, азыр сурап көрейин. Сизге неме атат? 2 күн мурда аябай жакшы той болгон экен. В общем, аерде 5 бармак жок, бирок аш кылышыптыр. Аш кылып, мындай Үйленmege qo'chqardi dömüden oshlar bo'ldi taqa. Койдун куйругунан аш жасаптыр. Aş bergeni kanda bir öjerim ölgön beken murda. Жоқ, плов жасаптыр, плов. Ошондо жана койдун куйругунан жасаптыр. Аябай жакшы жасадым дейт. Мен өз колум менен жасадым. Меникин жебепсиз, бул дүйнөгө келбепсиз деп атат да ушундай. Ушинтип айтты. Biz biröөнükün jebeymiz. Yo'q, endi aytyapmanki, biz bergan oshni yemapsizlar-da, o'sha ashini. Ashini yemapsizlar, kemapsizlar deyapman. Кудаңыз илтимас. Кудаңыз сурапты. Келинчегами ушунакай көпкө гапырамыз, сизге окшоп көпкө гапырамы келинчек? U gapirmaydi u. Indamaydi, jimdir o'sha. Boliq singari turadi, buni shuni ashinaqa turadi. Yaxshi, rahmat. Shunosidan shukr. Geliniz oyun çıkmaydı ekan, hem baladan zavist etedi. Үйленгөндө сразу башынан кармай, тилинен кармаш керек. Кудайга шүгүр, Кудай ошондой болсун. Ashinaqa. Rahmat, toyuңуздар кут болсун. Sizga ham katta rahmat. Bar bo'linglar. Siz ham kam bo'lmang, suvga siz nam bo'lmang ekan. Rahmat, katta rahmat. Mayli, rahmat. Adamlarga hasanat. Rahmat. Keling. Ötün, tiyoq ötün, to'rga ötün, ha? Cho'p tomonga o'tasiz. O'ng tomonga keling, o'ng tomonga bu yoqqa o'tün. Sizga ko'k chaymi, qora chaymi aytib qo'ying. Nima deysiz? Chaydan ko'k chay aytiraveramiz sizga. Bo'laveradi, hammasi ko'k chaymi, qora chaymi? Xudoga chay aytirib qo'yinglar. Bu yoqqa non berib qo'yinglar, jeb tursin. Qana, emi bu yoqqa besh enenin butunun aldında degendey, enekilerdi bul жаққа chaqirib qo'yinglar, maestro. Bichqa muzika berib qo'ysangiz, qudag'iylarni to'sib olsak. Uchrash. Rahmat maestro. Men tushunmay ataman anayin. Voy, so'rashyapmiz, xudocha. Uchrashyapti bunday ikki qo'l bilan birday qarmash kerak. Men birdan qarmab atmayman-ba. Quchoqda o'yla qo'yingchi. Yaxshi. Yaxshi keldingizmi charchamasdan, xudo? Men ne deylim, ne qilalim? 2 yoshdan baxtısı üçün mına hökümetimizde uşun oylab, mına 100 mingden akça berip atıptır Özbek Kırgız uylense. Keyip ardadan emas, biroq hareket qilishimiz kerak to'kasda. Baldar jaq baxtili olsun. Voy, bo'ldi. Voy, muncha qo'polsiz. Aybay yaxshi, figurangiz yaxshi ekan dedi. Kelingizlar endi ordingizlarga, argimizlar, kelingіз, авышқаңыздың жанына отырып алыңыз. Рахмат. Қол чап қойыңыздар, мына ошентип құдағиларыбыз тағы келіп қалды. Жақсы болды. Еми ұлық саат берсеңіздер. Той иесі, ұлық саат беріңіз, жаштарды. Iltimos. Құда. Gapirma. Hop bo'ladi shakarim. Yaramas gapirma. Hop bo'ladi dadasi. Xudoga 2 yosh baxtli olsun. Aytganingiz kelsin, xudo. Gapirma deyapman, harami gapirma ko'p. Bo'pti, dadasi, namuncha baqirang. Kapırma. Ne olvatası ki? Eldin gözü çele oy sandıp kalasınlar. Betin tutup ayayım ya. Qo'ymay. Gapirmadım. Men olsundu çalalmayısın sen. Ular nima olyapti dadasi? Toy iesizlar. Toy bo'lganda shuni qilib yaxshi mana keyin. Gapirmadim menga. Anımsın nesi? Al. Boptur bizden de bir kapırma. O'sha belek. Tushunmadi. Yoshlarga bir gapirma berdingiz, ha? Gapirma deydi. Tushunmadi dumboq. Anda ұлық saat bersеңіздер yaşlardı, ha? Aytib yuraylik. Keling, chaqiring. Qana 2 yoshli o'rtog'i, maestro muzikangiz tayyor bo'lsa 2 yoshli o'rtog'i qo'l chavular bilan qarshi olinglar. Rahmat. Mana 2 yosh. Nike qayıp, ana nasib qayıp deb qo'yotgan. Mana ke nike buyurup 2 yosh qo'l qarmashib turmushga qadam tashlab atat. Baxtli bo'lg'ila. Nasip qayıp degen mına uşul jerde bardıq bir tuğandar, 2 uluttun bir tuğandar gelip mına uşul sizlerin toyuңuzдарга nasipteş boltat. Emi gelingizler, ata-enelerdin bataсын alıp, uşul kesке чейин sizlerdi tarbiyalap östürgön. Birinci mına uşul özüңүздөрдүн ата-энеңиздерди карап туруp, яка bir jügünüp koyasızlar.
Ana qo'l chap turali. Emi bu yoqqa maestro rahmat. Maestro bu yoqqa muzikani keragi yo'q. Bu yoqda o'z üstü muzika o'star. Salam salam kelin salam Atenengizga bitta salam Laqalaqadım Adat dadasi, jim o'tir yetim. Emi to'yga kelgan bir tuğandardan bata alış için sizler bolsa gelin jüngende baqtılуу bol aldın жалгасын же болса аддушу деп тургула. Кана келген bir tuğandarga bir taazim кылып коюңуздар. Maestro muzikani berip koyalı dağı. Yaşlardı orduna uzatıp koyalım. Emi toydu birinci. Bir tuğandan bana gelip bar oturuşa toydu açıp berişke toy eylerin geliniz. Abdullah aka, kuda gelin. Mana boramiz ekan. Boramiz. Kuda gelin. Bitta şirin söz gapingizni aytib turasiz, yaşlar. Bunday aylalayın. Baktılığı bolgula, köp yaşagıla. Enkegende 2'den tonkoğunda 9'dan bolup dursun aylalayın. Uşu baldarıma dep uşu üydün açkısın berip koyun da adam. Oo, üydün açkıcı, kol çavılar, üydün açkıcı. Mana qaraçı. Hazır atınıyla bardıq nerseni dayardap koyat. Bul hazır жаңы salınıp atkan üydön bü? Kaysı? Bul açkıcı, жаңы salınıp atkan üylerden. Jo, özü üstün üydükü. Baldarga muras kılıp kaldı da, kiçi olağınız. Muras kılıp kaldı. Bizmelen yaşaydı, maskıştın mağam ne gerek var ha? Anam diyaqa padarka kılıp attı. Kepre göz, tiyakı et balaz, Жақсы. tiyakı et balaz degende. Baldardan uağında kutulup koyun dep atkan turbaysız mı? Uağında kutulup koyun da atam, ha bular menden kaçan kutulat bilmeyim hala. Rahmat, bunake. Yaşlarga alıp koyuңuzдар. Rahmat sizlerge. Kol çağıp koyuңuzдар, mına şentip yaşlar üylü olup kaldı. Gelin kuda. Sizden. Men bir aktın sözüne bari bir düşünmeydeken motora vermeyim be. Жоқ, turup turuşunuz gerek. Kişiler emek olup kalat demin. Jaman köp süyleydiken de. Jo, men tushunib berib turam sizga. Endi nima deymiz endi? 2 yosh baxtli bo'lsin. Hamisha hamma vaqt bo'linglar. Rahmat. Xadamiylarga qasanat yana bitta. Kam bo'linglar. 2 yoshga bog' tilayman. 11 ta bola noq tilayman. 10 tasi futbolist bo'lsin va bittasi varyatorist bo'lsin. Kam bo'lmanglar. Rahmat. Aytganingiz kelsin. Rahmat. Ey, Kudanın bu kanda etkan aylalayın. 11 balalı ol. Bari toy oynap getip kalsa uyda işmini valat aylalayın. Endi bo'ladi xudo. Unga siz turasizmi, yo'qmi xudo biladi uni. Balдар көп, небереңиз көп болгон жакшы да. 10 баласы ар бири 3төн ар кайсы партияда болсо сизди нормаль баг болот. Эч переживать этпейсиз. Эме. Кечиресиз. Акча бийлеп атканда кыстырат. Сиз алып алдыңыз го? Men kıstırgan jokmun. Men maydalattım. Неге майдалап алдыңыз? Ay, jana terden su içip alayım desem mayda çok da koymadı bu. Boşoğa maydalattım. Ой, аяқтан сатып эмне кыласыз? Kıstırganım çok, pistanday sant çok. Жо, сиз ора болбой элеңиз, мастер чай бекер берип атпайбы. Алы отура бериңиз эне. Рахмат сизге. Түшүнмөйт шекилиге у нема кылды? Рахмат. Og'zingni buza qo'yaman. Rahmat. Kechirasiz, iltimos. Bizga o'shanaqa salt. Bo'pti, tushunamiz. Keling, Xudoy. Keling. Kel qo'yasiz, qana, kel qo'yasiz. O'rtaga kelib qo'yingizlar, qana. Hozir munda qilali. Hozir ikki Xudoyning o'rtasida bi konkurs bo'ladi. Ukaxon, mana izdan havasni eshitilmayapti. Hech narsa eshitmayapmiz. O bir bala bormi yerda? Maestro monitor berib qo'yasiz. Qanaqa bo'ldi? O Xudoning qulog'i sal xatura. Berib qo'yarsiz o'sha. Hofizlar. Qana? Beringlarmi yerga zo'r qilib. Hozir sizlarning o'rtangizlarda bi konkursin qiladi, ha? Endi bir to'yning sha'nisi bo'lsin, yaxshi priz bor, ha? Siz boshlab beringiz. Qizimizni endi beryapmiz. Jon bermay, qiz bo'lmaydi demoqchi. Jicha gap aytib borsam nima deysiz? Пожалуйста. Xilola. Ko'p gapirma. Dadasi, oxiri qizim o'zim tuqqanman. U gapirib qo'ysam nima bo'ladi?
Assalomu alaykum hurmatli mehmonlar, xush kelibsizlar to'yimizga. Mana bu qizimiz Xudo xolasa 35 ga chiqib, mana kuyovga chiqyapti. Xursandchiligimdan kuyovimga 40 kun 2 mahal ovqat olib kelib beraman. Rahmat qizim, baxtli bo'ling. Xudo xo'shganni odam ajratmasin. Xo'p, baxtli bo'ling kuyov. Rahmat, rahmat. Qudag'ingiz aytib qizimiz mana o'shintib 40 ga chiqqanda turmushga chiqib atadi, Xudoyima shukr deydi. O'shoning uchun qiz turmushga chiqqanda bularning salti bo'yicha 40 kun uyga kelib turadi ekan sizlarning uyingizlarga. Nega? Qizing ko'rgani kelib turadi ekanda. Kelaversinmi? Oy 40 kun gelip bizim uyda jatatimiş. Kelib turaversinmi? Tamada yigit ko'rgani bormaydi, ko'rmaydi. Ovqatni beradi, qaytadi ko'chada. Unaqa emas, to'g'ri yetkiri uyga gapti. To'rkuyga jatamiz deb o'tadi Xudomiz. Nima qanaqa? Biz barasida to'rkuyga jatamiz 40 kun deydi. Kelaversinmi? Bular kvartiratlar ekan. Yo'q, bularning salti bo'yicha biroq yaxshi yeri bor ekan, 40 kun tamog'ini o'zlari olib keladi ekan. Ertamen bu obed, ujin. Mayli. Tapçam boş. Mayli. Rahmat. Gelin sizden kişine bir iki o söz ha? Yeme baktılı olsun. Oşul kız kale. Biz uşulardan baktısı için jaralganbız demi. Bular baktılı olsa biz baktılı. Rahmat, aytqanınız gelsin. To'xtatay. Oy tigi biyle batsana men kale vermek bilem. Sizler bilip atkanda benim gözüm caman karangıladı da. Aşınaqa bilaysanmi? Ha, Xudo kechasi bilamaysanmi? Qarang. Voy, qizimiz bir kun erga tegyapti-yu. Rahmat. Rahmat. Xudachani biyni ko'rdingiz, mana shunaqa dummalarda aylantirib. Shunaqa bilasang o'lasanmi? Gördün mü beni maqtab atat. Iflos, gapirma bo'ldi. Og'zini yarab qo'yaman. Mana ke, tiyaqdan maqtan o'tadi mana. Buni bilesang bo'lmoqda. Siz biz urushib o'tasiz. To'yning sha'nisini getirib atpaysiz bu. Hozir mana oldida o'tirgan jigit, oldida o'tirgan jigit berkel. Yo'q, bu yoq. Yo'q, tiyaqdan arqini aytib o'taman. Bu yoq kel. Bol, bu yerga. Mana bu yergacha. Mana ke. Bu yoq el jaqqa qarab qo'ying mana. Elдің arasından çıktı mana. Ökül ataga qol chaqib qo'yg'lar. Ökül ata. Baldarga tileğinizdi aytib qo'yingiz. Emi baldarga aqalarim baqtli alaylı olsun. Qudag'iylar жақсылап tavuşıptır. Tavuşkanlar baqtlı olup ömürler uzun bolsun dağı. Ardayım uşuntip biylep oynap gülüp жүрүшсүн. Padarkası qani padarkası? Padarkasını az izdep aytmasdik. Qana belek. Mana уже сразу чөнтөгүнөн чыгарып берип атат. Maydası ekan bu yoqda. Maydasini izdeyapti, maydasini. Krupnirag'in. Qomap shekilli. Чөнтөгү көп ekan Xudoning. Anaga. Dige yoshlarga borib berib qo'ying, rahmat. Ökül ataga qo'l chaqib qo'yingizlar. Rahmat. Mana ke. Semeyni byudjetning başlalışı. Qurbol bo'lsin. Akçan al, Kudayal Bakır. Qana endi mumkin bo'lsa 2 yosh mundayroq kelib qo'yinglar, o'rtaroq kelib qo'yinglar. Bu yoqqa kelib qo'yinglar. Beri yaqinroq kelib qo'yinglar. Ke qizim gulingni berib turchi kerak. Shu yoshlarga olib kelding-da, rahmat. Ömrüň uzun bo'lsin. Siz shunday turib turasiz, emi qada salt bo'yicha kelinchek bu yoqqa kelib meni qaraysiz tag'i 3 deganda irg'itasiz. Turmushga chiqalak qizlar bormi? Dayar turingizlar. Bir 18 yoshdan 38 yoshga cheyingi turmushga chiqalaklar. Kelingizlar. Tartinbangizlar. Qana dayar turasizlar emi. Men 3 deganda irg'itamiz, ha? Maestro muzikani beramiz, biz qo'l chalib turamiz. 1 2 3 Maestro muzikani beramiz. Ay jigit senin ne adaşı aldın? Tamada. Ha keginki paşamba aşı bola erge tegadi şekilli geldi. Rahmat.
Үйленесің. Айырмасы жоқ, ешқандай немесі жоқ. Қана келіңіздер, құдағилар. Құдағилар келіп қойыңыздар. Құдағилар келіп қойыңыздар. Туғандар, екі жашты жашынақай қылып ұзаты берелі. Қол чағыңыздар менен, енелері менен чоғы ұзат қойырелі. Маэстро музыка менен екі жашты ұзат қойыңыз. Қол чағы ұзатауыз. Рахмат. Бір туғандар, сіздерге де рахмат. Тойға келгеніңіздерге рахмат. Абдан жақсы той болды. Тойыңыздар құт болсын, абдан жақсы той өтті. Еме, жана мен тойдың башында айтайын деп, сіздер тоймен өсіңіздер, алақсып қалыңыздар. Шул екі елдің ынтымағы үшін деп 100 000 сом ақша өкмөттен айтылғанын ұқтыңыздар біле? Телевизордан беріп атқанын көргенмін мен. Мен көрмедім ғой, фақат естім. Ошол 100 000 сомду мени бериби деп шу тойго мени да тамада кылып жөнөткөн. Анан ошол 100 000 сомду бериштин алдында кичине сиздерде сөзүм бар эле. Эми эсептүү дос айрылбайт дейт. Кичине мындай эсептешип алсак, менин эмгегим жөнүндө. Тамадалык кылган. Тамадалык кылганыма кичине акчасы. Кудай илтимас эсеп кылсак кылайлы. Мен көргөн эмесмин, чакырмай эмесмин. Мен де чакырган жок. Жок, сиздер чакырган жоксуздар. Мен ошол өкмөт тарабынан келип өткөрүп берип атам сиздердин тоюңуздар. Бирок мен эмгегимди берип койсоңуздар дейм да. Эмге, бала. Жанагы 100 000 канча болот эмгегиң? 10 000 сом болот да. 10 000 сом болот. Анан бирок кечирип койсуңуздар. Неме кыл? 10 000 сомун алып кал да 90 000-ин бере бер. Жок, кечирип койсуңуздар. Бирок 10 000 бир тойго да, бир эки той биригип атат, 20 болуп калат да. 20'sini alıp kal da 80'in beri ver. 20. Kami yok mu kami? Kami. Kami. Keski sağda kılın, keski sağda. Yemi ekta toy bo'lyapti da. Kami jitcha tushiyuga, jitcha. Andamayli. 15 ta. 15. Aha. Siz 15 dediniz uka. Aha. Mana. Esepke to'g'ri bo'lsin. 10'ga barakangiz, bormi uka? Yey kolum. Ma'qul. Bali xudo bo'lib qo'ying mana. Ma'qul. Ana. Ya xudo. Unaqasi bo'lmaydi, uyat bo'ladi. Manaqasi bo'ladi, manaqasi. Oşol, onun alıp kal da 90'ın beri ver. Meyli, 10 bolsa 10. Meyli, baldar baktlı olsun egizkisi. Men jana 100 000'den 10 000 som alып keldim lan, oşonu özüm alıp kala vereyim. Nege? 10 000 som ile bergen da. Nege? Üstü atmasın bu. Yok, kalganın kişine mınday 10 000 demeyin ne vereli olasız ko? Oşan 10 000 de vereriz. Çöreli olsanız da 10 000 veriyorsun, bir kutulağız da. Ay, bunaqasi ketmeydi ki. Bo'lmaydi bunaqasi. Ağa şeyin acılaşıp gitsem ne olur? An bilmeyim yok. Bilmeyim, bırak mağı şunday deşti da. Cemeli, alın altışını ödeme. Kokustan 500 000 Kırgız, 500 000 Özbek üylenip alsa pulun harcaydı mı? Emi 10 000'den versek jetkiresiz da. Biz sınaz vermeyiz da. Biz sunak alırız da çok elere. Uşunun argay biz aldık, opşu oyumuz kadalbayla baldan suyuşup kalganından kuda soğuk balmadı hazır. Aytıp koy çelele, bağırdığın ele uşu uruşkan kadar akça vereversener, ayrek talkalagan kadar akça vereversener, bıçaktaşkan kadar, atışkan kadar, çatışkan kadar vereversener bileyim ben ele. Uşunun bağırdığın ele akçam bile hesaptaysınlar bizler ha. Cem hazır Mınday kılçayla lan, degele bizge akçasının da gereği yok. Keremez. Başkasının da gereği. Keremez. Mınday kılçay, verek bana lan. Ben buna onu mınday kılgın. Xudo, puldu bering. 10 000'ni o'zi olsin, bering. Abar bersin, ayting. Algam yok. Ayting, abar bersin. Canağı bere turgan pulun, canağı Megakom talaşıp atkanlarga aparıp berip koy, makul mu? Aşılar putuga turup alsın. Yudagan bichara qiyin oldu o'sha. Buna onu da mınday kılıp al, makul mu? Bun mağağı? Sen tek aparıp ber, balkim uruşup kalganlar bolsa eldeşip kalganda javasınar. Mana qag'layli, mana.
ağaç var ülke. Sana parlamentte bizdekilerden bir iki üç yürüp taşlar gibi verirsen. Rahmat, rahmat. Kuda bunu onu verip koyun bunu onu. Ben bunu bunda baylamandım ben. Bunu ne kılam? Ya bunu bunda kılasın. Erten şayloo baştalsa bunu ayırıp baktaraklarga ilesinger. İlesiler ha. Bunu koy, sana vergende kudama verip koygunum jakşı. Bu? Tuğra kılasın bunlar kalpaktın tenge uşul. Kırgızca da söyletirkesin koy kuda. Murdala kalpak yiyip koysunlar murdala söylemek mi ben? Çıkı da